Kumsi benta ban penklanya ka parti hakadong bagatain ribhoi henen kasngi ka arpu pratarik November 2004 ka United Democratic Party jong ka ribhoi district kalapan skemi kinongkit kam bathma jong ka Youth Wings jong ka district ha ka ba kinongkit kam kilong uba Sumar Langswer komu president uba Jeffrey Kimdate komu vice president uba Ailang Manbha Pariat komu general secretary uba Pes Narlong komu joint secretary uba Johnny Marbanyang komu finance secretary uba Binas Kela komu cultural and sports secretary uba Arsuk Langkharbi komu education secretary lambat ki khat sangot ki dukhan lawan ban skemi kini kinoya lam ba ki dukhat jong ka Youth Wings dau president barangba jong ka UDP Ribhoi district uba Donbok Khamdait harangkat ka jinge donlang uba Don Sumer MDC Berem ka Omsning constituency bat uba Lawrence Nongrum history mo kiban ya lami ka riba ka gat man riyo amu kwenda apapun kinoya lam ki duna kinang bot ki bot bor ka sailong gunta kinang la phangnong no hagina guna ki ka ban bon kinang bot duna ki lida kamla manong gunta mo bon de long ki nong bot ki followers henry ki leader ki long very few ka sailong gunta la ding dilap dong kita ki selected person om baro balak manong gunta te ngakwa ban pasya jiman hapiang ne lada ka debet long hagana ka kom kuma ka long manta ngakwa ban wadra ka long khat kane ka self awareness kidan kamandan manta ka self awareness kidan kamandan kata ka mun ba pini iya ka dur ka sisham jong kane ka jinglong jong ka Ribhoi district ni ngampat krani ke jilla ngam krani ke jilla ngakren hapo jong ka Ribhoi district ke jong hange bila ban i bun ki ban banyau ki ban no ban sim kuma ka long manta Manga mangi ni sutur ikane. Ngidan sibun kilat kilinti ki kabu kebangi itu nyelak mana. Lack of opportunity kindan deh. Ya kata pimpa banlan. Tehre yanong in keno. Kampung nanga mo kampung ko day bingin keno yanong ino. Andre ka day ban ngin pek min kmi dalade halade. Ini ban pek kumta. Ngalai kedu sibun ki kes. Hagi de bat kane kan kom mo no begin sanjur ya ka jilong noilam ya ka parti hapo jong ka district kecungi dan bor ban batai ki baladap tare ngasi wa ban aji mo di fiang ne ba dalade halade ni de benton kane ka self awareness bakal we jong kane ka dong ka than jong ka district kecungi hapo Ribhoi district ni deban sutu ba ni deban yang halaka jungi kijak kijungi kediak kersat ko kena utai bila pan community nang ne nang tai nyeniok kejia jimong iyo kejia mense henry ban prenik ji shisha kabangidan kam mahaglo ba ni deban yang halaka jungi kijak ya kadong kathanjong ka Ribhoi district jungi kumjo iran sibon ki kam ki ba crowd ni deban pendam kibalang sateng kibala trei kidan Bat kebarang sak tengun kita nan hadu bentang hapo ke jila ke jungi. Tengah kemilan tiba piku kinayalam. Jok ke Youth Wing Ribhoi district UDP jungi kita belong ki bril ke bayi jungai ki ba Sempang ki bril ke ba IT ben ban sim mo ki ba train adu ke donor rekaman sim nak bentang jong ke ni ke kam kepala senya api. Kinayalam jok ke Youth Wing jok ke Ribhoi district Wing jok ke parti UDP jok ke Ribhoi district block away. Kumbo away pa konsan tam ba ugandhi usang marway pelanjo dari India ngile gidan hangi lapalak jaki ar pusangut palat ar pusangut te kamnum dan jinge yangi bangila ban pelanjo jala di na kecing mau jadi pun kicing bangi bendu kum disamla imbuan ki isu jing samla la dengan keren kinja de apa kumula dalam kemat benda dari presiden barangba bagi i dari inarman permit jinge ki jang di samla hak surok Rengi ngilang di badan bang, ngilang hak political wing. Dan rengi dan buat kabanta joni rupan kersan ya kata banyak trelang, banyak dawa ya kata pakai nyok no ya kena lain permit balong. Kadang apa kongsan nama ta joni kari pakai jat berdiri, buat nama ta kilong dia joni di bansawan. Tak ada ke kongsan. Bahar ke isu kebangilan kami kolong. Kumba PI, mentah hakani ke jingjai kani ke pandemik ke balanja, ngiri pun di sama joni ke banasapar ke jela joni ke lawan pai ke cakala jauh. Henry habakil awan kakam ya ki senupa. Nalor mangi adon hangi ngidu
bidang wan kita nabun cai kakam dan rengi yo i bak sarkar India kelapun kreasi pun polisi rengi pun kayu kidan kam merta bandai lembaga political wing banwa gini kita pilenti ban thawla ti namta ki khon samra jungi ki khon ki bawan badan gini menta banwa ban aila ya ki kam ki jam kata gadi kam ram ba kongsan bar ka ba khadu ka ba koi ka bani hapan perkhat na baro koi gadi ke education kadi bhai kadai ka koi na education hub ka ba don kam kabang ni la idan kam ni ibun ha rengi yo pa ya college ka babiang ni student bok bagi dan ki balang ki bela seng ye ki college batang ka wei kari bhoi college ka badan hendrai nam ta baduk kubun balang kamdan ni la idan kam ya kani te kani gari kala ka jongi bat bini ban ulang ki ba somu ya jong blame ibit ya bi ba pinyo ban pat kani ka pos mata hangi bani tre shakman lada dei badan ni dek spamot da sing minum yo lan Deja kecindran kendian ngon gila yola. Berkata kadai ke ke bawa beli kutumun menta jangan macam ni. Apa ni pat ya kakam? Kadai ke benta bangin tray.